Lakipur online puthokjaba September gi tang ani ningthaukaaba numit ki khomjinba pau tabirase. Ahanbada maruoiba pau. Central Consumer Protection Authority CCPA na UPSC ki result ki matangda aranba advertisement tawbagi damak IAS Academy ama lupa lakh manga gi penalty thian khre. Assam ki Honorable CM ki maphamda thagatpa phongdorok pakaloina na career guidance ki thorom ama pangthokre. Manipuri Sahitya Parishad Meghalaya ki chahi ani gi oina thodang pugodaba thauburoi singkhan khre. Laisram Basanta na iba wari macha gi lairik Ichel Manipur Press Club ta phongkhre. Irabot ningsing thabum hodoktuna yausulakba khawdim singda ujara kaya paktakna na thakre amasung Jiribam gi kang tournament loisin khre LECB na champion aduga MNC na runners up takre. Haujik mapungaiba pau tabirase. Central Consumer Protection Authority CCPA na UPSC Civil Service Exam 2022 gi result ki matangda aranba wafam sijinaduna advertisement tawbagi damak Sankar IAS Academy da lupa lakh manga gi penalty thian khre amasung IAS Academy asida kutakta aranba advertisement tawba lepnanaba order amasu issue tokre. Central Consumer Protection Authority CCPA gi Chief Commissioner Srimati Nidhi Khare amasung Commissioner Sri Anupam Misra na luchingba khutpu asina aranba natraga lana lamjingba advertisement amatta tawdanaba ware basilau kibani panbayai Consumer Protection Act asigi section 39 na CCPA gi act asigi provision sing natraga masigi makhada semba rule sing natraga regulation singa chunadaba potlam singi matangda aranba natraga lana lamjinggadaba advertisement sing amatta tawhandanaba sakti piri. Silchar Chengkuri Road ta Assam ki Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma bu thagatpa phongdokpagi mifam ama nongthumbam dhiren na mifam apu oiduna ngarang pangthokre. Ikai khumnajari ba CM na Manipuri lon bu Assam ki district marida associate official language oinabagi bill lauthokhiba bu thagatpa phongdokpagi thoromaduda barak tampa ki mafam kayadagi laktuna Silchar da mahai masing tamduna leiriba mahiroi sing amadi makhoi gi ahalaman sing su thoromaduda saruk yakhi thoromga mari lenana career guidance ki matang da Professor Khumujam Dhiren Executive Engineer Akhom Chanmani Oja Karuna Murti Misra amasung Nongthombam Dhiren na wafam kaya thamki mifam hasigi wangang loi singna Assam gi Honorable CM bu ngamkhai leitana thagatpa phongdokna ki aroibada mahiroi singa Oja singa career gi matangda mahiroi singi pamjaba punsigi pandam singbu karamna mapungphan ba yai haibagi wahang paukhung gi matang ama yauki masibu mahiroi singi ahalman singna apen phongdokna ki. Assam Manipuri Muslim Youth Front na silangduna mitay meye ki matangda ngarang awareness program ama pangthokhibaga loinana Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sarma amadi mahaki cabinet minister sing amadi masibu phangnanaba thawai haksang yauna honakiba khudingmaki maphamda thagatpa phongdokpagi thormama Sonai Kendra gi manung chanbada Manipur Part 1 da laiba Haji Rahim Uddin Memorial Multipurpose Community Hall da pangthokre. Thoromaduda Assam Manipuri Muslim Youth Front ki Chief Advisor Ahmed Chowdhury President Jamir Ahmed Chowdhury amasung Jiaur Rahman Mufti na chingba miyoi sing saruk yakhi. World Mitai Council Arunachal Pradesh Unit ki maigi dagisu Manipuri lon bu Assam gi district marida associate official language oirakpada Assam lengak amati Assam gi Honorable CM Dr. Himanta Biswa Sarma gi maphamda harau nungaiba amadi thagatjaba phongdorakle. CM gi maphamda WMC Arunachal Pradesh Unit na iba warolamada Assam lengak na laurakliba khongthang asina Assam da khundariba Manipuri singi masagi lon amadi nap hena chasina ngak senjaba ngamlagani haina unit asigi President H Lakibabu amadi General Secretary Tongbram Bidyananda ki cherol amada palle. Assam Sarkar na Manipuri lon bu associate official language oina Assam Assembly da bill oina puthoktuna ayaba pibirakpada Joint Action Committee Against Language and Cultural Aggression na Assam Sarkar bu thagatpa phongdorakle loinana Assam gi mitai khudingmakta yaipa paujil pirakle Manipuri lon gi phangpham thokpa sing matang sana pibire Manipuri mahiroi kaya Assam Sarkar gi thabak thorom gi tamak thong hanglagani haiba wafam loop ki President Nirmal Kumar Das na phongdorakle. Manipuri
জনসাধারণ দীর্ঘদিনের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদেরকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯕꯗꯔꯄꯨꯔ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯌꯨꯠ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ অনারেবল সিএম ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাꯒꯤ মফমদা থাকাটপা ফোংদোরকলি। আসাম সরকারর যে আমি মণিপুরী ভাষা শিক্ষিত হওয়ার কারণে আমি বিরাট বিরাট ধন্যবাদ থ্যাংকস দি আছো। আমার এই বদরপুর ঘাট মণিপুরী অঞ্চলত, বদরপুর ঘাট মণিপুরী বস্তি অঞ্চলত আমি এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনৰ বাবে আমার মণিপুরী সোসাইটি আৰু চাউখটপা নুপি মাৰুক বৰগুলত পৰা আহি আমাৰ এই বনিয়াক আমি ধন্যবাদ জানাইছোঁ। যি আসাম সরকারের মেনি থ্যাংকস, আমার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া মেনি থ্যাংকস। আমি এই ভাষা শিক্ষিত হওয়ার কারণে ধন্যবাদ। मणिपुरी साहित्य परिषद मेघालय की चाही अनी की ओइना थौदांग पुगदब थौबुरोई सिंह खनख्रे। मणिपुरी साहित्य परिषद मेघालय की नेहुदा अगस्त की 38 फमकीब मिफमना मियामना अमत ओइना यानखिबगी मोट मतुंगिना प्रेसिडेंट ओइना मुनिस निंगथौजम, वाइस प्रेसिडेंट ओइना सापम दिलीप कुमार, सेक्रेटरी दा कमलजीत चिरोम, जॉइंट सेक्रेटरी नोंमाइथेम उत्तम, ट्रेजरर अमदी कल्चरल सेक्रेटरी मैस्नाम बिरोहिनी, एडिटर दा नावरेम नीलमणि, एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइना शांति कुमारी नोंथोंबी, ओइनाम बिरमणि, नोंमाइथेम इबुंगो, कैसाम सोनिया, राजू माइबम, मैस्नाम भगत अदुगा एडिटोरियल बोर्ड मेंबर ओइना चांगमयम इबोपिसक, एसी नेट्रजित, खेत्रिमयम देड्रिल कुमार अमसुंग मैस्नाम भगतनी अदुगा मणिपुरी साहित्य परिषद मेघालय की चाही की मिफम लाकलिबा अक्टोबर की 5 अमदी 3 पांथोकलगनी हाइना लूप के सेक्रेटरी कमलजीत चिरोमना थादोरप चिरोल अमदा हाइरी। मणिपुरी साहित्य परिषद थौबाल सिंधुना लाइस्रम बसंतन इबा वारी मसागी लाइरिक इचेल मणिपुर प्रेस क्लब मेजोर खुल इम्फाल दा ngarang फोंख्रे। थौरमदा साहित्य अकादमी मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड की कन्वेनर प्रोफेसर राजन तोइजामन चीफ गेस्ट, समिति की प्रेसिडेंट रिटायर्ड विंग कमांडर अकोइजम देवेंद्रना प्रेसिडेंट, डॉक्टर टी इबोहनबिना गेस्ट ऑफ ऑनर अमसुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर वाहेंगबम कुमारी चनुना लाइरिक की मरमदा सुकाइना मसक ताखी। वाहौदोकना समिति की सेक्रेटरी सामोम रघुमनी न पीखी। लाइरिक की अईबा लाइस्रम बसंतना लाइरिक असी फोंगबदा थेंगनखिबा अवाबसिंग पाउदमखी। सकनाइरबा क्रिटिक लाइस्रम मेमो, सकनाइरबा अईबा सिंह, डॉक्टर थोक्सुम चंद्रा, थोइदिंगजिम तोम्बी, रोमोला लाइस्रम, रीता थोक्सोम, डॉक्टर थौनाउजिम खोमदोन, कॉलमनिस्ट डॉक्टर राजकुमार गुणचंद्र न चिंबा मियोई कया थौरमदा सरुक जाखी। थोकिबा फेसबुक प्लेटफॉर्म सेगी मतेना हन तौरगा थीबदा यामना फंखी कमदौरी खप हमबदा मपुंग नुसिबदगी कपले खुमलंबा यावखी। लमयानबा इराबोट निंगसिंग थौरम ऑब्जर्वेशन कमिटी लिंटोक अमदी प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी मणिपुर PPCM अनि नपुन्ना सिंधुना थाबुम अमचुपना चथागदबा लमयानबा इराबोट निंगसिंग थाबुम की सरुकमा ओइना पाकसना उपाल थाबगी थौरममा मोइरांग दा लैबा यौसुलाकबा खौदेम चिंगदा ngarang पांथोखरे। लमयानबा हिजम इराबोटना पामजरंबा लुनानबा असंग अमान उमंग वामंगतना थल्लबा मणिपुर अमा ओइबा पामजरंबा अदुबु निंगसिंगदुना लमदम अदुगी मियामगा पुन्ना खुसमनदुना पांथोखिबा थौरमदा PPCM की कन्वेनर PH नंदो लुआंग, लिंटोक की कन्वेनर के थोइबा, को कन्वेनर सिंह श्याम खुमन, वाई टिकेन, गोपेन लुआंग अमदी अतई CSO सिंह लुचिंग सिंह अमदी मियोई क्याना उ चरा थाबा दुदा सरुक जाखी। थौरुंग मरी लेनना लिंटोक की कन्वेनर के थोइबना असुमना हाय। लौमी सिंबी सिंगी ओइबो अपुनबा सेंगोलगा थेंगनखिबा दुना मरम ओइरकांदा ngasi mana तौरमबा थबक सं थौरम सिंग अदु सिंथाब ओइना लमयानबा इराबो निंगसिंग थौरम ऑब्जर्वेशन कमिटी हाइदना प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी सिगी मियंग मखादा ngasi सेप्टेम्बर की तांग अमसिदा हारि मफमसिदा मार्च 3 ऑब्जर्वेशन दे पांगथोक सबल लाक्सबनी। निंगसिंग थाबुम असिका मरी लेनना PPCM की कन्वेनर PH नंदो लुआंगना असुंद फोंदोकी।
mahuksa gi khal kairekpa phibam mayam asi koina irei pak nungsiba ma boina tumgi khanbo boina masi koi mahuksa gi khal kairekpa se masi menjana bona ma kon uwa thajan ba masi su tangai padaba mane ba masi ira bona pamdram ba ira po kudung inbagi saru amajuk ni haina khanjaraga akoi pp se mamdi lingtokna ucha thabagi thaba si akoi mairangi yoksu lakpa khogdim singda akoi mayamna mairangi lekai gi maira paibi sing adigi lekai gi lesabi saliche sing adi lekai gi mioi kya ga adigi koi pullaga kuchamna charga ngasi mafam sida u thajari bane akoi hojik manipurda thoiba irang sing asi akoi kari degino hakadi mahuksa gi khal kachilakpa si sumaram mane ba singda kuki singna paktakna na koi gi uwa yanthallaga popi thajlakpa maduna maram boraga nong khajiktang juba matamda akoi gi isaw heta thokpa kanana kai leiba chingde khundari ba maruoina kuki jo singna singba paktakna tungi lamdam de lemine ba kanglo furup singi wakal amata khandana makhoi khakti khallaga paktanu yanthalaga sendong gi damakta popi thaba madugi amuk khuchu khula lega amuk lam munnabgi thorang sina ne ba adugumba kaya se ngakthona mona ba iri pa iram dam kanjana ba ira bona pamjaram bado manipur kan bado purbanchal state sema dam yaroi kana mana manipur kan bona bado madumaina koi iri pa iram dam kanna ba koi yellow gi ba po chai sing mayam se koi masi thabam changi ngakpam changi ba lengak na su Hojik Manipur ki mahuksa ki khal kaisel eba mahuksa ki oiba polum mayam kaisel eba se masi ngakna bhona matamda mai lena bolo sing chita kan ba poktak piraga thabak phajana tobiu haibasi hataki rabot ningsing thabo masi gi mai lena ai Manipur government su appeal tawjari District Kang Association Jiribam na sinduna Babuparagi Lamlen Community Hall Kangsangda Jiribam amadi Kasargi Kangloi mapana saruk jatuna chatharakiba Taramatoi suba Asangbam Lakiton Devi Memorial Mix Kang Tournament 2024 gingarang sanakiba final match ta LECB na MNC bu Panjal taramapan mangada maitiba piduna LECB na champion atuka MNC na runners up taki nupa gi best lamthada lamta taramanga pankiba LECB club ki sanaroi ke Bir Kumar na taki amadi nupa gi best chekphaidasu chekphai mapan pankiba LECB club ki sanaroi ke Bir Kumar na taki nupi gi best chekphaida chekphai taramathoi pankibi LECB club ki sanaroi CH Kanjanbala Devi na taki aduga nupi gi best lamthada lamtha mari pankibi MNC club ki sanaroi NG Khambi Devi na taki final match asida L Ranjit Kumar na referee M Kiran na scorer aduga A Joy Kumar na recorder oike loisinbagi thauramda All Jiribam Sports Association ki president M Zakanta District Kang Association Jiribam ki President N Joy Chandra ex chairperson JMC E Asalata Devi K Kumanjao K Babaton amadi ex MLA A Biren Singna mathang sitna Chief Guest President Guest of Honor amadi Donor oina taista phamki Champion amadi Runners up ta Kraba Singh loinana Semi Finalist Kangloi Singda Chief Guest President Guest of Honor amadi Donor na mana mathum yenthoki Ningsing bayai Tournament asi Jiribam ki dibong da leiba ex MLA Asangbam Biren Singh amadi mahaki imung manungna makoi gi leiki trabi mabok Asangbam Lakiton Devi ki mingda kachaba tournament ni Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mapamasida Steam Bath, Hot Water Immersion Bath, Chiropractic Bone Setting,
yoga, infrared, clinical magnetology, chakramat, spinal neuromessage acupuncture, acupressure, sirodhara message na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng pathap singa sina diabetes, kidney amadi liver ge anaba, paralysis, sciatica, spondylitis, khwang naba, khu naba, nerve ki anaba, blood pressure, heart disease, brain stroke, nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khuding makna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchang gi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu energy healing center Rongpur Park 2 aduga city chamber na first floor Smile Market, Central Road, Silchar Wandani. Advance booking ki damak mobile number 9395-732-456 number asida call to birak namaning singjari. Ai jiming ranjit ko ai labok ini. Ai anda khwang na budeng sa tokoton ngom de khong singna. Ado je sigi energy healing center da lak tagi di khwang naram gadu are chakasun name. Aroi bada maroi bapau amukhanna Central Consumer Protection Authority CCPA na UPSC ki result ki matang da aranba advertisement tawbagi damak IAS Academy ama lupa lakh manga gi penalty thian khre Assam ki Honorable CM ki mafam da thagat pa phongdorok pakaloina na career guidance ki thorom ama pangthok khre Manipuri Sahitya Parishad Meghalaya ki chahi ani gi oina thodang pugotaba thauburoi singkhan khre Laisram Basanta na iba wari masagi lairik Ichel Manipur Press Club ta fongkre Irabot ningsing thabum hodokuna yausulak ba khaudim singda ujara kaya paktakna na thakre amasung jiribam gi kang tournament loisin khre LECB na champion aduga MNC na runners up takre Lakipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi wenadi matang asida loijare